Hoće li ovdje ikad bolje biti? Sve zlo i naopako. A to ti kad lopovi odlučuju. Šta je bilo? Dođi vama sjedi. Ma u školu, tata. Ja uradio sve zadatke. I učiteljica meni dala 2, a ona opština svim što je prepisivao od mene je dobio 5. A na treningu sam bio tužan. Radili smo dvokoraki prenos lopte. Bio sam najbolji. A onaj što me otac uvjerio novac za klub, nima pojme igrati. A opet je u timu za utakmicu. Šta da ti kažem? Kako da te utješim kad i kod mene na poslu slično? Neradnici sa političkim vezama kolovode. Spremaj se! Pa gdje ćemo, tata? Krećemo, dosta mi je svega! A tata, nisi mi još rekao gdje idemo? Idemo tamo gdje se poštuju ljudi i njihov trud i rad. Gdje vam je obuća? Ma patike su nam se svima poderale. Vi znate da u našem gradu nema obućara da ih popravimo. A nažalost, naši roditelji nemaju dovoljno novca da nam kupi novi. Pomozi djevojci. Ta čovjek sam snazi. Kako može biti takav? Znam sebe u njenoj poziciji. Vidi ovo, šta je ovo sad? Ko je ostavio bicikl na trotoaru? Kako se sada da prođe? Ma vidi ovog mudraca što je lijepo parkirao auto. Kako će sad popit gore? Joj, kako sam žedan. Da mi se vode napit. Umrijet ću od žeđa. Ja ću ti pomoći. Sad shvatam kako ti je kad na svakom mjestu čekaju prepreke. Jao, što nam je dosadno. Znam šta će. Igrat ćemo igru pojma. Super ti ideja. Evo šta ćeš ti ponaći. I za tebe jedan zanimljiv pojam. Da li sam ja česta pojava u našem gradu? Da, naravno. Da li utičem na život porodici? Da, na mnogo načina. Da li ja pomažem ljudima? Ne, nimalo. Da li me poznajete? Da, vrlo dobro te poznajemo. Da li koštam? Da, koštaš, cijena ti varira. Da li sam ja pozitivna pojava? Ne. Ne, apsolutno ne. Da li se vi susrećete sa mnom? Da, svakodnevno. Da li me viđate u školi? Da, nažalost. Mislim da znam šta sam. Jesam li ja nasilje? Jesi, pogodila si. Svaka čast.
ljeta. Dolazi nam zima. Kažu da će biti veoma hladna i oštra. U našem gradu ima djeci čiji roditelji ne mogu obezbijediti ogrjev. Pomozimo im. Donirajmo im drva. Za svakog od nas jedna cjepanica je ništa, a za njih je to zima bez smrzavanja. Djeco, za 3 dana imamo priliku da posjetimo Banja Luku. Rekla sam vam da vidite sa roditeljima ko može da ide. Neka digne ruku ko može ići. A šta je s tobom? Nastavnice, moji roditelji nemaju dovoljno novaca da mi plati ekskurziju. Dobro, sine, vidjet ću šta ja mogu da uradim. Dobar dan. Nastavnica Desanka. Možete li nam pomoći? Roditelji jednog dječaka nemaju novca da plate ekskurziju. Aha, pomoći ćete. Hvala vam mnogo. Sine, imam jednu radosnu vijest za tebe. Dobri ljudi su skupili novac da i ti ideš sa nama na ekskurziju. Ile nastavnice, hvala vam. Zahvalite se svima u moje ime. Šta ti ja baš cur? Šta nam ne daš? Vam ceno ga pred... Molim vas, pomozite, napali smo neki nasilnici. Sve će biti u redu. Vidjet ćemo šta je to. Sjedi, malo se smiri, pa pođi kući. Dobro je. Otišli su. Nema ih ovdje. Napokon kuća. Nadam se da neće biti ovih nasilnika sutra kad pođemo u školu. Za dječji osmijeh ne treba puno truda. Obezbijedite im krug ljubavi. Pružite im sigurnost. Budite im prijatelj. Omogućite im više vaše pažnje. Pružite svoje ruke i dajte im šansu. Uključite se u naš krug podrške djeci. Jer sretno djetinjstvo je nešto neprocjenjivo. Vidova našta je nauka. Halo, ljepotice, ni šminka ti ne pomaže. Imaš ti ogledalo ili ti je to od rođenja? Vidimo se sutra nakazom. Ej, evo opet one odvratne strumfete. Hajmo je provocirat. Šta je bilo? Imao problema? Ništa, sve je u redu.